Tako da... Evo spajam se, nažalost Optima internet nikad ne razočara. Puko net je. Tako je, tako je. Kako stvari stoje? 1-0 za Rivan, dobili su pištoljku, odmah su dobro krenuli, imaju sad 3 M4, FAMAS i MP7. S druge strane, Uber Noob su isto odlučili se na nekakav force buy. Evo ga, uključio sam se u meč. 1-0. Ispričavam se, vidio sam jednu smiješnu sliku, vjerojatno će izaći na ovim socijalnim mrežama, ali nema veze, to ćemo vidjeti kasnije, vratimo se nazad u meč. Imali smo bar ovaj epic reakciju. Magazin 3 kila i kon i ovaj Zan 2 kila, odlično su zaustavili ovaj push. Totalno čišćenje. Nisu niti jedan kill Uber Noobsa u prve dvije runde. Rewind bez problema u svoje dvije runde i Rewind koji je dobio, mislim da u svom prvom meču Overpowered koje smo gledali danas. Da, tako mi se čini. I to je bilo, ako se ne varam, ja mislim 2 produžetka na Miražu. Tako da nije bio lak meč za njih, ali evo ih sada tu protiv Uber Noobsa. I treću rundu za redom niti jedan kill Uber Noobsa. Zanimljivo, pobjednik ovog meča ide direktno u online ligu. Tako je. Koja se igra, ako se ne varam, 10.9. Tako nešto počinje, to jest. Tako nešto, ne znam ja više, trebalo bi biti, da. Tako neki datum i evo ga prva kupnja Uber Noobsa s tim da samo, a ne, imaju ispričano skrio se vidio, 4 smoka, 1 molotov i kalaši su tu. Bovar i dalje na Famasu. I da vidimo da sada lagana runda Uber Noobsa i puša tamo, zani Dogma. Dogma ga dobro dočeka. Pročitao je, valjda da će biti push, mislim pročitao je. Bio je spreman na taj push i dobro je odreagirao. Molotov na te rampu. Magazin, Madbone i Madbone pada. Dobar flash Madbone je taman umeo kada treba napraviti kill. 4-4, izjednačili su stvari sada. A bomba ide prema B-site-u. Tamo je Flow. Jel on Flow ili je 1100? Ja bih rekao Flow. Flow, onda ćemo ga Flow zvati. Flow sada imaju B-site, Dogma je plentao i Dogma odmah ih padao. Dva igrača su dosta daleko, ali se neće biti dosta vremena da se defuza. Jedan je na shortu, Savvy ubije njega, tamo je Tom B, također pada i 3-1. Ostaje samo Neuro tu iza kamiona, ali uopće ga ne gledaju se ni proof ni Neuro, ali... Ipak ga je vidio. Da, Rewind dobro otvara ovaj meč, CT strana 4-0, to je dosta dobro. Očekivao bi iskreno od Uber Noobsa da će možda čak biti bolji na te strani nego na CT, jer su onako više mix, nemaju baš nekako uigrane stvari i onako na te strane se može svašta. Prve 4 runde bome nisu ništa napazali, svega 2 killa i to Dogme i 4 igrača i dalje s 0 killova. Nakon 4 runde dosta neočekivano. I sada tamo neće naći kill, ali je lijep spray kroz mid, samo što nije našao baš ništa. 7 damage-a samo čudno skroz, jer puca je točno u njega, Neuro dobiva i nade sad. Će još jedan njegov smjerno neće ga pogoditi. Bomba opet se kreće lagano prema B, ali su općenito kroz cijelu mapu raštrkani, nigdje nisu u grupama. Što nek može biti problem, jer kad se dogodi kill nema niko da napravi neki return frag. Da. I to je uvijek dosta problematično, i evo već su sad 2 igrača manje. Jako low je Madbone. Madbone, ali samo ima ga Lil 6 HP-a, Dogma je daleko, ne može mu pomoći, a već je opkoljen u principu. I radi jedan kill, ali da, upravo to, 6 HP-a nije bilo dovoljno da može nešto više. Može Dogma sad nešto tu 3-1, tu će čeka ga AWP. Čak je i fullo. No, da, i dalje, sam je na trojicu, znaju di je, sva trojica su na B-u, bombu nema. Mislim da je ovo zaista teško. Ali evo ga, prvi kill je našao. Da, ali vidimo sad kako Rewind igra dosta dobro ove 3-1 situacije, to je ono što dosta domaćih ekipa faliva, radi previše se komita duelu kad nema potrebe za tim. 3-1 je situacija, samo pomalo pikaju, rade po jedan hit i nema šanse da to Dogma... I na kraju uzimaju svoju 5. rundu. Da. Ponovo mali force buy. A evo imat će šta,
Deagle tek 9-2, 3 armora, ali sve u svemu, s druge strane ih čeka potpuni baj, sve što su mogli su kupili. I imaju AWP-a na midu. Bomba je opet prema B-u, nekako izgleda Ubernupsi vole taj B, ali za sada im baš ništa ne polazi za rukom. Da, dobro, Rewind zatvara sve. Tako je. Rewind Con Pro. To meni čini li Rewind ima čak i sponzora? Da, Con Pro sponzori naše lige su i njihovi sponzori. Slovenski website, provjerite, iako nema još ništa, ali jedan like na Facebooku ne bi bio loš, podržaju naš domaći CS, svaka im čast. Zaista lijepo od njih. I 6-0 je sada double op Ubernupsi, Sevi i Tombi. Da, sad ćemo vidjeti će nešto se promijeniti. Još uvijek dvojica na 0 kila, Sevi i Neuro. I to će biti, da vidimo, Sevi ide A Palace, Tombe ide mid. Hoće li tu i koliko naći? Proof rješava. Proof kill na Tombeom, ostali su na jednom AWP-u i 3 kalaša i po ko zna koji put. Točnije 7. sa igračem manje ulaze u principu u meč. Sevi gori i nije ga briga, umrit će. Nevjerojatno. Ili... Spalio Sevija. Nije mi baš jasno što se tu dogodilo. 2 AWP-a šaptom pala, ali evo sada Dogma, magazin je pokušao iskoristiti smoke, no iskoristio ga je Dogma na kraju, iako sada pada vrlo brzo i već je 4-0. Medbo radi jedan kill. Lijepi kill i opet fulla Proof. Imaju već nekoliko fullanih situacija, ali zato ovo tu pogađa. I još jednom 3 na 1. I još jednom nema bombu, i još jednom je sam, i sada ćemo s leđa doći Obar i to će biti to. Da. Medbo pada. Zaista Rewind jako lijepo igra. Ovo tu, zatvorili su sve, nijednu pukotinu Ubernups nije uspio naći da bi negdje možda nešto prošlo. Da sada dosta jednostran meč. I vidimo da dvojice dalje na 0 kilova, dok s druge strane magazin na 12 kilova, 12-2 ima, isto za sada lijep meč od magazina. Da, dobro igramo ovo. Ići će neko A egzekuciju i tamo su dvojica na sajtu, jedan window room opet. Vidjet ćemo, morat će napraviti neki entry frag, a save je samo na 5250, što nikad nije dobro. Da vidimo sada i već pada save, ali pada i magazin i evo ga, otvoren je site. 3 na 3, jedan dolazi s jedne strane, jedan konektor. I ovo je kill. Odlično. Prva runda na pomolu, mogu li završiti ovo, uzeti dobre after plant pozicije i čak i jesu, opala ste rampa konektor. Zaista dobra pozicija Neura. Neuro, prva 3 kila u ovoj rundi i to će biti 3 kila koje će doniti, čini se, i bot. Izuzetno bitni killovi i zanimljivo da je ta 3 kila ostao je na čak 84 HP-a, dakle skoro ga nisu ni okrznuli. No, koga ukeću. I to je to. Prva runda za Ubernubs 7-1. I dva čovjeka su ostala živa, ekonomija im nije baš najbolja, ali evo, čak će jedan P90 uzeti. 4 kalaša i P90. Da, Madbone sa peglom popularnom. Pray and spray. Izgleda će biti beraš. Zaista brzo su krenuli prema tamo. Ne znam, ne očekujem, možda da nema i nekakav baj. Da prolaze kroz smoke, idu direktno side, ali flow... Tradeovi brzi, Bobar. Nije dobro baš pucao na Neura. Neura je s bombom ponovno otišao agresivno. I ponovno je pao i opet je to loša situacija. Jako dobro Rewind odrađuje ovo, iako greške su Ubernupsa, vidi se tu da su malo mix Neuro s bombom otrčava i da radi killove i nakon toga runda više nema spasa rundi. Sad je Ubernubs na apsolutnoj nuli od novaca, jedino je Tom B imao nešto. A evo čak su uspjeli 2 kalaša skupiti, ali zaista loša situacija. Da, force buy, dogma. Da, teško je. 8-1 je, ali nije ni to toliki problem koliko jednostavno Rewind izgleda puno čvršće, organizanije i bolje na mapi i zaista Ubernubs. Osim one jedne runde gdje je Neuro poludio, nisu zaista uspjeli ništa. Iako ne vidim ništa posebno da rade Slovenci u ovom meču, ali jednostavno im igraju onako kako treba, rade killove. Da idemo Zan. Sve zatvaraju. Magazin bi nevjerojatno da Medbone nije ga ubio, gledaju u totalno drugom smjeru magazina, ali
Nije uspio Madbone pogoditi te Bitne headshote. metke gdje je trebalo i eto ga. Mogla je biti dobra situacija, no oni s bombom idu na B, ali tamo Bobar čeka. Uspio ga. Naravno, B site. Opa, dobar nade. Zan 1 HP, uspio napraviti kill. Ali... Može li Tom B? Ne, nema šanse. Zatvaraju i to će biti 9-1. Novac nema ništa na strani hrvatskog miksa Uber Noobs. Rewind ide juri dalje da skupi još par rundi na ovoj CT strani. Zanimljivo je. Uber Noobs should rewind this game, kaže čovjek u chatu, dosta glupi pan, sviđa mi se. Ali dobar da. Ja, jednostavne fore uvijek najbolje. Evo, brzo istrčavanje na site. Da, magazin pada. I ovoga puta Madbone uspijeva magazina ubiti. Da će izdan pasti, da i evo ne, wallbang. Neuro ubija Tumbea. Neuro nije mu dosta ubijati Rewind, pa ubija i svoje. Ali sada Bobar tu na CT-u, igraju 2 na 2 i 2 na 1, bomba nije plantana. Madbone sam mora naći neki kill brzo da napravi 1 na 1. Sami plant mu neće, odličan, ali... Odličan kill, ali da. Bio okružen, bila ova teška situacija jako za njega. Dobar pokušaj u svakom slučaju, ali... Da, ne gube nikako rewind ove runde gdje imaju prednost, što je ključno, pogotovo na CT strani. Da. Uspio se izvući, tako da dobro im ide. Sve ova dva meča vidimo da strana se zaključala u prvom halfu i to bi mogao biti trenutak odluke. Čisto dobiveni nož i odabrana CT strana na početku, ali vidjet ćemo. Madbone otvara napokon, imaju neki pik na ovoj te strani Uber Noobs. Napokon, open. Da li će ga naći do kraja? Da. Madbone je pao, nije doći očekivao njega u konektoru. Ali sada evo Neuro marša naprijed, magazin je u onoj svojoj standardnoj poziciji, već 3 runde za redom, ista pozicija i jednostavno već znaju di je. Ne možeš tako igrati istu poziciju i očekivati da te neće očekivati tamo. Da, uspjeli su to pročitat, napast njega, izdvojit ga i to su... To plus onaj pik na midu olakšava im da uzmu ovu rundu. I sada pokušat će sejvati, da li će ih uopće ići loviti ili neće. Vidjet ćemo, nije baš bajna situacija s novcima kod Uber Noobsa, pa im je možda bitnije da sačuvaju svoje oružja nego da skinu Rewindu njihova. Tako je. Kako se s novcem, da, baš Flow ima dosta, ali ostali, Flow i Proof imaju dosta, ostali nemaju baš. Da, bit će ovo sad neki drop. Mislim, neće samo sad 2 M4 sigurno igra tako, opa evo čak i AWP. Da su AWP-i sačuvali, da, ne znam, ne. M4, uglavnom. Evo će sad 10-2 je, može li Uber Noobs doći do 10, to bi već bio rezultat koji se da stići u svakom slučaju, bez problema. 10-5 puno ljepše, no ovo će biti jedna ključna runda i brzi kill Tom Bea. Kakva greška, vađenje od noža ovdje. Tako je baš, i sad je jedan loš flash, ali dobro, nije ih koštao ničega. Malo na silu ulaze kroz ovu vatru i smoke. Ali Dogman ulazi kill i ovoga puta magazin nije na toj poziciji. Di Madbone baca na Sevija, što se događa? Nevjerojatno. Ajme meni. Ne čekaj, nevjerojatno, nisu vidjeli ovdje magazina, kakva loša runda od Uber Noobsa, nevjerojatno. Još imaju šanse da je uzmu šta najgore. Da, M je sam svog zatvorio molotovom, M nisu očekivali magazina tamo. Čak je neki, nisam siguran koji, pogledao prema magazinu, jednostavno ga nije vidio. Ne znam šta se tu dogodilo. Madbone i Neuro, Madbone jako low, jedan hit kroz ovu kutiju i Madbone ponovo pika. Doduše dobio je flash, ali flash nije djelovao. Ima smoke, ima def. S obzirom da je flash došao s one strane, Bobar zna otprilike vjerojatno di je Neuro i pokušat će Ninja defuzati. I neće uspjeti, ne mogu vjerovati da Uber Noobs i ovakvu rundu uspiju izvući. Od svega ovu baš nevjerojatno kaotičnu rundu, zaista su izgledali izgubljeno na tom sajtu, ali eto na neki način izvukli 110-3, prisilili su Rewind da idu na eko i ovo dobro izgleda, mogli bi za 10-4. Sve u svemu nije tako loše kako je bilo počelo. Sada vidimo Ace Tech, Rewind, sva petorica su na A, bomba je na midu, dobar
dobra odluka od Ubernoobsa da ne pušaju A. Tom B rješava dvojicu. Nemamo i Eko su Rewind nakon ove situacije sad dozvoljavaju Ubernoobsima da se vrate u ovaj meč. Da. Ali evo ga, lijep head flowa na dogmi, ali to je sve i Ubernoobs dobiva. Pa da, sad tek vidim, Sevi 0-1-12. Ajme meni. Ovo je jako čudno s obzirom na skorove koje sam gledao njegove u zadnje vrijeme, uvijek je bio nekako pri vrhu sa nekih 20 kilova u svakoj mapi. Čudno da ne može niti jedan... Danas je očito dan kad timovi na TU imaju svoje ljude bez motivacije, to jest bez pravog raspoloženja za igru. Erd u prošlom meču koji je imao samo jedan kill na te strani. Sevi je sada na 0. Sevi, možda ga je ovaj poraz od Norveške malo dotukao danas, nije mogao doći sebi nikako od toga. Možda i to. Inače, zanimljivo, Ubernoobsi imaju Madbona, Tom Bea i Dogmu koji su reprezentativci Hrvatske, Neuro je zamjena i Sevi koji igra za Sloveniju. Znači, ajmo reći nekakvi top igrači iz svake države. Još kada bi bili uigrani zajedno, možda bi bilo bolje trenutno tu, ali evo ga, kreće runda. Sada Madbon i Sevi, evo ga, Sevi je napravio kill. 2-2. Svoj prvi i to je sada 2-2. Ok, situacija za Ubernoobs, iako Madbon je tamo u poziciji te rampe, a Plentano nije baš za to, ali nema veze, možda ga baš neće zato tamo očekivati. Baš u ovoj situaciji. Odličan kill. Odličan kill Neura, ostao je samo Bobar. Teško je Madbon i Neuro odlično ga džukaju malo. Tako je. Ali sada su dopustili kill i sada on točno zna gdje je Neuro. Da, a nema defkit. Neće, ja mislim da neće stići. Će biti baš na knapi ako uspije, da, mislim da ne može to. Ne. Uspjeli su 5 rundi na kraju, da imamo kako je to bilo. Da, 4 zadnje runde su uzeli, jako dobro za Ubernoobse. Nakon 10-1, 10-5 fantastičan u stvari na kraju rezultata i općenito sa te strane Miraža nije baš najbolje, možda bi se bilo dobro da dobili još 1-2, ali nije tako strašno, CT se ovdje može dobro zatvoriti, tako da još su u igri. Još je sve otvoreno. Sada ćemo te rundu, to jest te pistol rundu vidjeti kako će Rewind odraditi. Idu sa 2 armora, imaju 3 smoka, to će biti ja egzekucija, a... Idu brzo, čini se odmah na taj A. Da. I to će biti zanimljivo. Ubernoobs ima 3 neida. Zanimljivo će biti vidjeti da li će od njih praviti jedan odličan 50 HP skida. Zan! I nevjerojatno. Jedva Zan. Velika borba, ali uspije dobiti i ovo je već Rewind 4-2. I Proof je dobro sačekao Tom Bea na upper midu, rješava tu rotaciju i sam može i flankati ove preostale CT-ove. Tako je, da, i upravo će tako i biti. Da, pa da Madbon. Točno znaju gdje je Sevi i to je to. Jako dobro Slovenci ovo odrađuju za sada. Bome da, samo jedan kill pistol, u 2 pistol rounda samo jedan kill Ubernoobsa. A tako se mečevi ne dobivaju, nažalost. No da vidimo sada. Da, forsat će neki... Da, Neuro ima i scout. Neuro sa scoutom, da li će to ići na B, tamo skakutati? Ne, ipak je A. Zanimljivo, uglavnom se ekipa odlučila na to skakutanje na B, ostave jednog tipa tamo pa četvoricu prema A. No je volje na A, da vidimo može li nešto napraviti. Rewind na midu. Tako da za sad na A neće imati nekog posla. Rewind igra dosta oprezno ovu rundu. Vjerojatno očekuju taj force neki pa ne žele bez veze dobro pasti. Sada će ići na short. Će ih dočekati Sevi i... Jednog je ubio. S leđem je došao, samo jednog je uspio ubiti, nažalost ipak ima samo CZ. Jako se muči Sevi danas. Tom B, nema više metaka. Čuje se prazni šaržer se čuje. Lijepi kill Dogme, i sad je to 2-1. Treba ne... Odličan kill Neura i to će biti runda za Ubernoobs. Forsano i dobiveno. Jako lijepa runda. Pogledao sam samo chat na sekundu i odjedno su krenuli Ubernoobsi, tako da lijepo od njih. Možda da ti ostaneš na tom chatu, možda oni pobjede. Nema veze, podržat ćemo ove koji naš sponsor podržava. Mislim da je to bitnije nego da Hrvati pobjeđuju. Ma naravno, tako je.
Ali ne, Uzeli 11-6. dobri su Slovenci, mislim, sviđa mi se to što igraju dosta dugo skupa, što su uspjeli nekako se organizirati, a ne kikat ljude svako malo. To je jako lijepo. Da, nešto što fali na našoj sceni. Da, Ponekad. definitivno. Da neki tim ostane malo duže zajedno i sada ovo bi moglo biti tako je masakr jedan. Save ih je prekrasno dočekao, vatra je tu bila. Ništa na ruku Rewinda i ovo će biti jedna veoma čista runda za Uber Noobs. Save sa 3 kila, tako da evo sad je već na 5 kilova što više ne izgleda tako baš loše. Samo je na pola manje od mene onaj dogme. I sada Zan u Rewindu ima 20 kilova. Top Frager je Tom B u Uber Noobsima sa 12. Dosta velika razlika. I imamo Force Rewinda. Ne točno zašto. Prošli su Eko, ali sada u Forceju. Ne, dobro. Ići će na A. Tamo ih čekaju Neuro, Madbone i Tom B. I evo Smoke, prvi pada. Madbone ubija Zana i baš će i Madbone, lijepo su ga našli, ali Neuro to zatvara. 3 heada je dao, prekrasno. Bobar radi još jedan kill, hoće nam moći napraviti malo štete. 3, ipak ne, dolazi Dogma s leđa. Dok to zaustavio. Neuro, jako lijepa, 3 killa, 3 headare i bit će neka pauza. Izgleda da ima Flow očito problema s internetom. Livao game. Pauza, jel je? Da. No dobro, vidjet ćemo. Ok. Šta se sada kod njih događa? To je zanimljivo. Dvojica su livala game. A evo dok malo čekamo za ove koji nisu upoznati s Bracketom, nismo uspjeli sad baš neku grafiku dobiti, ali na našem Facebooku možete naći. Znači ko pobjedi ovaj meč ide direktno znači u glavni dio natjecanja, znači u online ligu gdje će biti 8 najboljih ekipa sa Balkana praktički. Mislim više manje, mislim Balkana, XU više nego Balkana. Pošto nismo Bugare i slične ubacili, nego smo htjeli malo naše domaće snage podržati. Znači, ko pobjedi odmah ide dalje, ako izgubi ima još jednu priliku zato što su izabrali Bracketa. Znači, gubitnici ovog meča će ići na pobjednike meča, iskreno ne znam više, jer je Bracket prekompliciran, ima previše toga. Otvorit ću još jednom. Znači, ko pobjedi ide dalje, a gubitnik ide na, mislim da ide na Gods Bosnia vs Prime Time. Ili, nisam siguran, nisam siguran kako ovaj SR bracket funkcionira. Pošto oni izgovorim, ja mislim da idu na donji, da, onda oni idu na pobjednike Team Lege i Team Bombarderi. A paralelno s ovim se odigrava Elite Clan protiv dječaka, isto pobjednici idu u glavni dio natjecanja, a gubitnici idu na, znači, na Gods Bosnia ili Prime Time. Da, zanimljivo, da ne znam, to je još uvijek pauza, ali da, šta se događa sad u loser bracketu, koga imamo, ako uopće znaš? Znači, u loser bracketu je trenutno stanje Gods Bosnia protiv Prime Time-a i Team Lege protiv Bombardera. Znači, ko izgubi ispada, ko pobjedi ide dalje na ove koji su gube sad izabrali bracket. Tako je. I koji, da li se odlučilo koji će biti sljedeći meč? Su Giantsi ispali? Sad pa da. Su pobrkali sve. A možda Prime Time. Mogli bi ta streamat ove druge koje nismo streamali do sada. Vidit ćemo kad saznam točno koji su. Uglavnom pišite, kad saznam koga, pitat ćemo u chat šta želite najviše da se streama, pa ćemo vidjeti šta je moguće i to je to. Svemo runda je počela i Rewind sa AWP 4 kalač, dakle imaju buy full. Idu pokušati nešto napraviti. Uzeli su pistol, ali onda im je odmah Uber Noobs forceom uzeo iduću rundu, tako da nisu baš nešto pravili. 11-8 je već. Uber Noobs se približi, ali ovo je jedna od najbitnijih rundi, sada stvarno moraju dobiti ako se žele vratiti u meč. Koliko je vruće? Šta je i tamo vruće, a? Prevruće. Evo, klima se upalila, gotovo je. Lako je s klimom. A nije klima, nego je ventilacija. Jel se čuje na streamu, samo mi reci? Ne čujem ja.
tako da ništa od toga. Sve pet, sve u svemu, na B site je Rewind već izašao, a jedan igrač, i to Save je bio iza bencha, no našli su ga, ubili su ga i B site Da, se pada. Medvuna. Dogma radi jedan kill, ali da, brzo ga tradaju. I to je to 4-1. Vrlo lijepa runda Rewinda, dosta su brzo i jednostavno ušli, zaista. Ušli su na B site, praktički petorica su bile živa. Sevi se pokušao iz onog bencha malo sakriti, no našli su oni njega. Tako da, lonac se kotrlja po podu. Sejvat će to Neuro, sejvat će AVP, pametno jer sam na četvoricu na B site-u. Stvarno nema šta tražiti. Da, gleda, će neko tu pikat, tuć mu nišan, ali vjerojatno ne. Iako odaje broj 1, Proof, opa, Alex. Proof je jako blizu, ali neće ulaziti, izgleda ipak uspješno. Evo, Bobar je ušao, hoće li ga sad naći na kraju? Ipak ne. Odlučili su oni ne loviti ga, sačuvati svoje, imaju 12-8, a... Uber Noobs, imat će save, ima 8000, tako da skupit će oni sve full buy. Imat ćemo još jednu full buy rundu. 12-8, Rewind ide prema toj online ligi gdje će se boriti, naravno da izbori veliko finale u Karlovcu s jednim prekrasnim fondom. Ne znam na kraju sad koliko je naraslo, znam da je bilo oko 1000 eura negdje. Da, bit će još, će se podići malo, to ćemo još objavljivati. Opa, Tombe, faliva Bobara ovdje u... S tim da naravno sve ove ekipe koje su ispale imat će drugu priliku u drugom krugu kvalifikacije, ako se ne varam, oni se mogu opet prijaviti. Da, pa i ekipe koje nisu se prijavile, stignu još uvijek se prijaviti za sljedeći kup. Mogu sve informacije naći na web. Prilike osigurati tu online ligu, možda doći u Karlovac po neke nagrade da pokupe. Sve svemu jedan lijepi turnirić koji je tek počeo. Dugi put pred nama do finala. Uglavnom, ovdje se za sada puno toga ne događa, Medbun je pao, imaju igrača manje, Tombi je na pola i Dogma pada i... Napada je sad Neura tu, ne može Neura napraviti više od toga, samo jedan kill. I to će biti A site je ponovno osvojen. Dosta lagano su ovaj put, prošle rundi bez site i sad A site stvarno lagano osvojili bez nekih prevelikog otpora. Da, pa izgleda dosta lagano, ali to je jednostavno tradaju brzo jako killove, ne dozvoljavaju sad da neko napravi multi-kill. Dobro se kreću, imaju dovoljan razmak jedan od drugoga da ih ne može zasprati oba dvojicu, a opet da budu dovoljno blizu da se tradaju. Da, lijepo zaista igraju i evo to će biti 13-9 i Tombe uspio je ubiti i neće ga ni loviti, sačuvat će opet AVP. No, i to im toliko puno ne znači s obzirom da će s novcima sada biti zaista loše. Mislim, vjerojatno će forsat s obzirom da imaju AVP, ali zaista praktički nemaju ništa forsati. Da. Zan 22-2-11, dosta dobar kill death, znači 2 kill death ratio. Vamo Neuro 15-5 nakon onih prvih par rundi što je bio na 0, ali Sevi se još uvijek muči 5-4-17. Tombe, dobio leg shot, nije uspio niti hitati Proofa, sad je na 6. Lijepo je. Ima samo sreću, izgleda što se popeo na onog drvenog kozlića, šta je to već. Da. Pa ga je samo u nogu dobio. Sevi pada da imao Tombe, Neidovi. Neidovi ipak neće. U situaciji da ubija jednoga, ali to je sve. Možda je mogao to više napraviti, no eto ga. Nažalost za Uber Noobs to ne uspijeva. I Proof s 2 killa. Rewind dosta lagano uzima do sada sve runde. Je, zaista lagano. Naročito je onaj početni dio uopće meča, kada su 3 runde za redom nisu nikog izgubili uopće bili. Isto baš dominantno izgledaju na ovom meču. Iako dobro, Uber Noobs se uzeo 8 rundi, ali nekako te runde koje je dobio Uber Noobs naspram ovih koje je dobio Rewind puno su drugačije. Da, izgleda baš da se ono jedva i na neku čuda uspiju ih dobiti, ali Rewind s lakoćom. Čisto to radi. Vidimo i sad i novac njihov da je u nebesima 9 i 8 tisuća, imaju 2 igrača, jedan na 4 tisuće, tako da imaju zalihu. Da, imaju zalihu, imaju 7 rundi kojih smiju izgubiti, tako da mislim da Rewind bi ovaj meč trebao dovesti kraju. Dosta lagano, bez problema, ali da vidimo.
Za sada dosta lagana runda, prošlo već 45 sekundi, a ništa se još nije dogodilo. Divine igra zaista pasivno. Tu Proof pokušava neki open napraviti, no ništa od toga za sada, nikomu se ne pokazuje. I izgleda da će ići prema B, da li će očekivati B, vidjeli su ga, da? Jedva je vidio malo nogice, malo one debele CT nogice i... Ali eto, bilo je dovoljno. Flow čeka dogmu, jako dobra pozicije od Lurkera, Neuro, Madbone moraju se povući. Je, i sad će seva da idu na... Ali neće ni sevat, Bobar je tu. To jest Flow u biti. Flow, da. I vjerojatno zna da je tamo i drugi. Dvojica ga napadaju, Proof ga sa shorta, sa AWP-om ubija i to je to. 15-8, ništa nisu sevali, novaca nemaju. Tako da, 3 skauta. Zanimljiva odluka. 3 skauta, pretpostavljam da će se raštakat po mapi B, Window i A. Da vidimo gdje su uopće Madbone, Sevi i Neuro. Sad trojica na A, to jest Window i dvojica na A, zanimljivo. Mogu li šta s njima štete napraviti? Puca Sevi, puca, ali puca u prazno, iza tog dima nema nikoga, svi su oko A, to jest te rampe i A Palace. Tako da sad ćemo vidjeti neku egzekuciju i moguće je pobjedu. Zaista teška situacija za Uber Noobs. Ušao sad. Magazin otvara Dogma trade brzo, ne može napraviti 2 killa, uzimaju vas side pomalo. Ali evo, to je to 4-2. Sevi, smokanje. Kilo je Flow, Tom B možda bi mogao sad tu zaustaviti plant. Vidio je H-ko noka, odličan kill. Odličan kill Bobara i to je to, 4-1, ostaje samo Sevi sa scoutom. No, zaista bi se neko ogromno čudo trebalo dogoditi da on uzme ovu rundu. Evo ga, traži knife, ali nema knife-a, 16-8, jako dobro rewind, prvi tim koji smo dobili da je se kvalificirao za našu ligu, jako lijepo, slovenski tim. A Hrvati će, Giants i Uber Noobsi morati se ipak potruditi drugom prilikom. Da, Uber Noobsi idu u lower bracket, imaju još jednu. Da, oni imaju još jedan meč mogućnosti.